Oya gavana wito Susan Kihika mena MCA wito Gware mahota gututeithia guturutira giko giki tondu nigetu affectete muno tondu ona warora haha hena githinjiro na rimwe ana nginya mundu riago nginya tukwigura nyama cihana atia tondu nginya pampers cihuire haha mashindano ma thibitari takataka ciothe cia kiraina ona ringi ona nginya mbura iria ikura nginya area no ndungihota nginya kwaniriria mai tondu maria makoragwo me haha maranunga na nginya mena giko kiingi muno riu tukuhoya tu governor oria twari na public participation thirikari yengi rathirire nitukuhoya agenda iria twaritio horo wa gwethera kiara giki kundu kungi ndu wa andu aria mathurire rucini tene na magiukira mena ngoro njega ni uri ingimoria tu ndimehoe ndinyihitie tu ni matwehererie giko giki na gitikana coke haha ringi tondu giko giki ngui ciraraga guku ikiriana ngui iraraga guku igikuwa manyama maria mararutwo kuria githinjiro-ini makitwaragwo micii ya andu. Please mekirire undu ucio manani moke matwehererie giko giki tondu kina thoni na gitauni gatagati na environment ino kana maeneo no marutirwo wira ungi na kwina andu aingi matari na mawira na guku no kurehwo wira ungi ungirutirwo to giko giki. Dam site ilikuwa mbele ya slaughterhouse. Alafu acha niwaambie kitu. Ni ngumu sana kutafuta shamba ya dam site. Unaelewa? Cause inakuwa shida. So mimi naona wacha nitowe slaughterhouse hapo nitafutie mahali cause it is easier to get land ya slaughterhouse kuliko vile iko easy kutafuta shamba ya dam site. Tumeelewana? But kwa sababu najua kwa sababu najua hiyo imekuwa shida hapa, nitaipea priority kabisa until to make sure tumesort.